Pozdrav svima. Večeras čitamo leksikon Ju mitologije. Nadam se da će vam se dopasti. Za početak Agrokomerc. OUR za proizvodnju i prodaju magle iz Velike Kladuše SRBIH. Zahvaljujući poslovnom geniju svog osnivača Fikreta Abdića, brzo se našao na Forbesovoj listi 500, a Velika Kladuša postala značajan međunarodni centar za distribuciju menica za i bez financijskog pokrića. Poslovi su se razvijali munjevito i uspešno, pa je Fikret za svaki slučaj kidnuo u Opatiju zbog zdravlja jer je bio alergičan na polen. Odatle je, sedeći go u kancelariji, nastavio da rukovodi svojom poslovnom imperijom putem telefona i telegrama. Faks u to vreme još nije bio pronađen. Slobodno vreme je posvećivao izgradnji hidroaviona na sprat koji je trebalo da leti na liniji Moskva-Velika Kladuša-New York i prevozi žitarice za Sovjetsku Rusiju u jednom, a zlatne poluge i umetničke slike u drugom pravcu. Na kraju je Fikret postao kralj jedne balkanske države u državi. Tada je promenio ime u Babo da bi se razlikovao od dede, naglo ostario i počeo da prevrće po rukama staklenu kuglu u kojoj je padao sneg i pisalo Rosebud. Ajeti Melihat, jedina glumica s Kosova, poznata ostatku zemlje. Glumila uglavnom u ratnim filmovima, na primer Vuk s Prokletija. Ajvar, znate šta je? Akademija Republika. Alan Ford. Nekoliko urbanih generacija odraslo je u strip serijal Alan Ford, Roberta Raviole, zvanog Magnus, i Luciana Secchia, poznatijeg pod pseudonimom
Ana Štefok, Elvira Voća i Višnja Korbar, tri pjevačice, burgerice, naše original puce, a posle dame, kaj su negdje pred kraj 60-ih i na početku 70-ih pobeđivale skoro na svim festivalima. Nekak se činilo ovako nazad, mi barem tak zgleda, kaj da su stalno zajedno, pa smo ih počeli povezivati međusobno, ono kaj trio. I fakat potražil sam, jesu dosta nastupale skupa, nisam se prevaril. Doduše, bile jesu skroz različite među sobom, recimo Ana Štefok je bila najbolji komad, ono bez dileme i nejak najmodernija. Elvira mi je uvijek onaj kaj neka teta bila ili ono učiteljica ili tak. Imal sam i jednu susjedu kaj je ličila na nju. Dobrodušno je sagledala i furt se smijala isto skroz simpateta. A gospodična, pa posle gospođa Višnja, veš baba, u svakom smislu je bila kak ti vođa grupe, prva među jednakim. Ana voli Milovana, najpopularnija srpsko-hrvatska palindromna ili račija rečenica, to jest rečenica koja se jednako čita s lijeva nadesno i s desna na lijevo. U našim enigmatskim listovima objavljeno je još mnogo takvih rečenica, pa i varijacija ove: Anja voli Milovanja, Ana voda Radovana. Aranđelović Miroljub Kemiš, to nam nije interesantno. Aranđelović Stojan Stole nije bio super zvijezda kao Bata ili Ljubiša, ali je svakako obilježio nevjerovatnu filmsku epohu od 45. do 89. Uvijek glumeći ljude ruralne, ali nekako arhetipske dobre, na onaj urslavenski bolni način. Stole je jedno od najposebnijih lica našeg filma. Argo juha ili ti supa, prva juha iz kesice, proizvedena
za zlatne piruete u Zagrebu uvek izveštavala o bojama i izgledu glisačica koje su se pojavljivale na našim malim ekranima crno-belih televizora uz komentare poput dvostruki aksel, trostruki tulub, a klizanje niko nije gledao, svi su slušali nju. Bajagić Momčilo Bajaga, Bajramović Šaban,
makarske tinejdžerke. Za inspiraciju piscu je poslužila vlastita ćerka koja se odista zove Ana i u trenutku nastajanja knjige bila je u nježnom adolescenskoj dobi. Čitale su, gutale, citirale, oponašale generacije. Marijan Beneš ima nečeg bizarnog u pisanju pa i u čitanju tuđih biografija. Biografija Marijana Beneša je film Rocky
podrazumeva